Pampers. A? Pampers. Pun. Ići na klimu, tata. Na terču. Ovo je jedna spavaća soba. Evo ga pilić, usrani. Jel usran? Ne, sad će. Gdje nam je ona? Ajde, imamo. Idemo dalje. Znači ovdje je jedna druga soba. Ovdje će da bude Sanjina kancelarija. Jedno vreme. Može i da spava na poslu. Idemo dalje. Ovdje je lom. Ovdje je lom. Sad što smo doneli. Zvoni ti telefon. Ovo je dnevna soba. Manji televizor u duše nego što je ovamo. To je to, idemo dalje. Ovdje je WC kupatilo. Znači ovo je WC, odmah do njega je tuš kabina. Nice. Idemo dalje. I ovo nam je kuhinja. Idemo spali svetlo, ovdje. Znači ovdje imamo frižider. Ovo je neka mašina i ovo je neka mašina. Ova je mikrotalka, jedna je za sudu, jedna za veš. Evo ga i šporet. Ovo je kuhinja, ovo imamo i toster. Imamo ovo. Znači evo to je kuhinja. I imamo i zamrzivač ovdje. Tako, imamo svuda cincilatore, imamo klimu svuda, u svaku prostoriju, tako da nema frke, imamo i PP prata. I to je to tamo izlaz. Znači velika kuća, mnogo prostorija, ekstra. Ovdje se vratno na terasu izlazi. Vidim da može se izađe. Da, ovdje je terasa. Ovdje je terasa. Evo imamo i barbecue ili ti roštilj. Evo ga i drugar, nosorog. Imamo plinsku bocu, imamo i komšija ovo neke. I to je to, ovo je džungla oko nas. Yes. Ali dobro. Evo ovdje ima neki radnici, ovaj crveni vozač, ovaj što čisti čistač.